Ishyano ryaraguye Nyamagabe, abagabo bane bateye inda abana babo. Ubuyobozi bw'akarere ka Nyamagabe bwatangaje ko bukomeje guhangana n'icyaha cyo gusambanya abana. Mu mwaka wa 2021-2022 abagabo 17 bakatiwe n'inkiko. Icyavuzwe cyane kandi kibabaje kurushaho nuko bane muri abo ari abagabo bahamijwe gusambanya abana babo ndetse bakabatera inda nk'uko tubibona ku bitangazamakuru. Ikabarondo, umugabo arashinjwa gufata ku ngufu umwana w'umuhungu. N'umugabo w'imyaka 38 mu kagari ka Kinzovu mu murenge wa Kabarondo mu karere ka Kayonza. Aravuga guhohotera umwana w'umuhungu bari bajyanye kuvoma bavuye bageze mu ishyamba, amukubita umutego yitura hasi atangira kumusambanya ku ngufu. Aho ni Kabarondo. Aho ni mu karere ka Kayonza. Tukiri muri Kayonza kandi umwarimu yafashwe akekwaho gusambanya umunyeshuri abyita kumusezera. Ni umwarimu w'imyaka 26 yigisha mu ishuri ryisumbuye rya Kabarondo rirere mu karere ka Kayonza. Yataye muri yombi akekwaho kumarana iminsi umukobwa yigishaga musambanya akabyita kumusezera. Uyu mwarimu yafatiwe mu cyuhoro kwa gatandatu ejobundi mu mudugudu wa Rutagara mu kagari ka Cyabajwa mu murenge wa Kabarondo inyuma y'ikigo uyu yigishagaho. Bivuga ko abana b'abakobwa babanaga n'umukobwa bamubuze. Abimenyesha ubuyobozi bw'ishuri bugashakisha ndetse bubwira polisi, bajya kumushakisha bamusanga muri urwo rugo ko bari basanzwe bazi ko bari inshuti. Nyamagabe ngo hari impungenge ko abana barenga 900 bashobora guta ishuri. Inkuru yasanzwe ku kinyamakuru gihe.com ndetse n'andi makuru menshi cyane rero ushobora kubona nk'ikirehe ugiye ku kinyamakuru cyitwa Rubanda.rawa. Batuga ku buyobozi bwatanze inzu ku muturage ariko inzu itagira inzugi, ariko wajya ku kinyamakuru Kigali Today ukabona ko ku munsi w'ejo i Musanze ikamyo yari ipakiye inzoga yafashwe n'inkongi y'umuriro. Arakoze cyane Ngabo Robben yo batubwiye amakuru y'imikino mu buryo bw'incamake. Reka twongere tumushimire byimazeyo. Hanyuma rero twinjiye muri ibinyamakuru n'inkuru zigiye zitandukanye zagiye zisohoka kabisa atugenda ducishamo amaso tuzireba zose uko zagiye zandikwa n'abanyamakuru batandukanye. Duhere mu gihugu cya Uganda. UPDF n'igisirikare cya Uganda irasaba abaturage kugura imodoka z'imitamenwa zigiye gutunganwa n'uruganda rwayo. N'igisirikare cya Uganda UPDF kirashishikariza abaturage kugura imodoka z'imitamenwa zitunganwa n'uruganda rwayo rwa Nakasongola ruzafungurwa ku mugaragaro muri uyu mwaka. Nk'uko ikinyamakuru New Vision kibivuga, ubusabe bugaragara mu itangazo ryashyizwe habona n'uruganda NEC cyangwa se National Enterprise Corporation rwa UPDF rusanzwe rukora imodoka za gisivili ndetse n'iza gisirikare. Iyi NEC ikaba igira iti yubakwa ry'uruganda rw'imodoka z'imitamenwa muri Nakasongola rizakorwa na NEC igiye gutangira rero gukora. Mwatangira gusaba imodoka z'imitamenwa. Imodoka ni iz'abasivile ndetse n'iz'abasirikare nizo tuzagenda dukora ahangaha, niko babivuze. Inyeshyamba zo mu gihugu cya Chad zikuye mu mishyikirano, zikuye mu biganiro zajyanaga na leta w'inzi bacyuho. Kwa gatandatu ejobundi inyeshyamba zo muri Chad zavuze ko zihagaritse uruhare rwazo mu biganiro na guverinoma y'inzi bacyuho. Intambwe yateye gushidikanya ku ruhare bazagira mu mishyikirano uteganijwe umushyikirano uteganijwe muri Kanama ugamije kuba intangiriro y'itegura ry'amatora maze igihe kirekire ategerejwe.
ibiganiro byubaka amahoro byabereye muri Qatar hamwe n'abategetsi b'inzi bacyuho ba Chad byari bigamije kugabanya amakimbirane nyuma y'uko perezida w'agateganyo Mahamat Idriss Deby afashe ubutegetsi nyuma y'urupfu rwa se mu mwaka ushize. Ise yaguye ku rugamba. Mu itangazo rihorera inyeshyamba zashinje abahagarariye guverinoma y'agateganyo kuba barateje umwuka mubi mu biganiro ndetse banatangaza inama y'umushyikirano ku 20 Kanama batagisha inama nk'uko ikinyamakuru SABC cyabishyize hanze. Aho ngaho rero inyeshyamba zirwanya ubutegetsi bw'injamena zikaba zavuze ati ibyo byose turabihagaritse. Mu gihugu cy'abaturanyi cya Kongo Kinshasa, abadepite barasaba ko umurambo wa Mobutu Sese Seko bemeza ko yaharaniye amahoro mu burasirazuba wacyurwa. Namwe mu badepite mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basaba ko umurambo wa Mobutu Sese Seko wayoboye kiriya gihugu wavanwa ushingiwe muri Maroc ugacyurwa mu gihugu. Radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI niyo yabitangaje igira iti itsinda ry'abadepite riyobowe na Willy Bolio Emina ababona Mobutu ari umuntu wakoreye igihugu ibyiza agaharanira amahoro n'umutekano mu burasirazuba nubwo ngo atagezweho. Uyu mudepite rero Emina mu nama yamuhuje na bagenzi be tariki 15 z'uku kwezi yagize ati rwose ibyo Mobutu yakoreye iki gihugu ntibingana n'ibyo akorerwa. Icyambere ku byerekeye amahoro mu burasirazuba mu ntambara ndende yamaze iminsi 80 yari yiteguye kujya mu mishyikirano kugira ngo amahoro aboneke. Akomeza asobanura ko kuva Mobutu yapfa uburasirazuba bwa Kongo butarangwamo amahoro. Ati kuva yapfa nta mahoro ari mu burasirazuba. Gahunda yo komora igihugu ikacegeka handi iba idakunze byaba ari ukubera Mobutu ashoboye kumvisha abanyekongo ko bahuriye ku gihugu kimwe. Nibyo abandi bakunze kwita ngo balkanization. Abadepite bafite gahunda yo kugeza iki cyifuzo kuri perezida w'inteko ishinga amategeko, nawe akaba yakigeza kuri perezida wa Repubulika Felix Tshisekedi Tshilombo abemeza ko muri 2019 yabasezeranije ko umurambo wa Mobutu Sese Seko uzacyurwa mu gihugu cyabo. Amakuru menshi dufite aturuka muri kiriya gihugu cya Kongo aratwereka ko mu gace ka Ituri ngo naho ni mu burasirazuba bwa Kongo inyeshyamba za ADF zisha abantu 5 zinasambanyiriza abagore hafi y'ibindiro by'ingabo za leta. Ifoto mfite hano inzu nyinshi cyane zirimo kugurumana. Abantu 5 nibo bamaze kumenyekana ko baguye mu gitero cyagabwe n'umutwe wa ADF mu bice bya Panza ndetse na Otomabel muri territoire ya Irumu mu ntara ya Ituri. Igitero cyagabwe mu ijoro ryo ku 15 rero ya 16 anesho mundi kabisa. Radio Kapi umuryango w'ibumbi kabivuga ko bwa mbere zinyeshyamba zigendera ku mahame akakaidi na Islam azagabye igitero mu gace ka Epanza abo zateze ibirindiro aho zateye ibirindiro nyine by'ingabo za leta ya Kongo azizwi nka FARDC. Muri Epanza biravuga ko zinyeshyamba zakoze ibikorwa byitesha agaciro mu baturage birimo no gusambanya abagore. Umuryango w'abantu uburenganzira bwa muntu utegamiye kuri leta ariko yitwa CRDH uvuga ko abishwe barashwe amasasu n'abarwanyi b'uyu mutwe barimo kugerageza kubakanga. Si ibyo gusa ko ngo izinyeshyamba zahise zitangira gutwika amazu no gusahura. Abarwanyi ngo bavuye mu gace ka Epanza bakomereza mu gace ka Otomabel hari kuwa gatandatu ejo bundi rero bahica abaturage babiri bakoraga imirimo y'ubucuruzi. Hano umunyamakuru ati ni kenshi abarwanyi ba ADF bahigwa bukware na UPDF ifatanije na FARDC babaca muri humye bakirara mu baturage bakabica. Societe civile ya Wales Workutu ivuga ko uburangare bw'ingabo ngo ku baturage bukwiye kugira iherezo kuko ngo basanga bisa naho batereranwe. Bagasaba ko muri utuce twa ADF nyine isigaye ifitemo ibirindiro bakongeramo umubare w'ingabo zihagije zicungira abaturage umutekano. Ibikomeje kuya muri kiriya gihugu rero bikomeje kubera urujijo abantu benshi. Ejo bundi nibwo twabonye perezida wa Sena avuga ko MONUSCO ingabo z'umuryango w'ibumbi ziba muri kiriya gihugu zikwiye kwirukanwa vuba na bwangu. None abaturage biraye mu mabendera ya MONUSCO baratwika kabisa abo bareshinja ngo ubufatanye na M23. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bongeye kwaduka imyigaragambyo y'ubukana bwinshi cyane yamagana MONUSCO bashinja ubugambanyi no gukorana n'imitwe ya ADF ndetse na M23.
ni imyigaragambyo isa n'iyasembuwe na perezida wa sena w'iki gihugu Modeste Mbahati Rukwego watangaje ku munsi w'ejo bundi ko nawe ari mu bifuza ko MONUSCO yazinga ibyayo vuba na bwangu ikava ku butaka bwa Kongo imaze imyaka irenga 22 isa n'umusifuzi w'intambara zihuza FARDC n'imitwe y'inyeshyamba gusa. Ono musifuzi ahagaze hagati yagize ati abashyigikiye ko MONUSCO igenda nimwigaragaze, duhangayikishijwe no kubona abasirikare barenga ibihumbi 20 bamaze imyaka irenga 22 hano ariko tukarenga tukabura amahoro. Nibagende, twe ubwacu nitwe tuzishakira amahoro. Ku munsi w'ejo rero ku cyumweru abaturage baramwumvise bazindukira mu myigaragambyo batwika amabendera MONUSCO, ndetse bamwe mu bigaragambya barahiriye ko bazasubira mu ngo zabo ari uko MONUSCO yavuye ku butaka bwabo. Umwe mu bigaragambya ati ntabwo dushaka MONUSCO, twese tube maso duhangane na MONUSCO kugeza igiye. MONUSCO ntaho itaniye na M23 na ADF. Nge nzasubira mu rugo iwanjye ari uko aba bantu bavuye iwacu, nibava hano nibwo amahoro azaboneka, ubwicanyi bugahagarara. Ibi kandi bije nyuma y'uko MONUSCO ubwayo kabisa ivuze abantu bose babyumva ko idashoboye gukemura ibibazo bya FARDC na M23, ivuga ko nta bushobozi ifite bwo kurwana. Ayo ni amakuru yasohotse mu bitangazamakuru. Nibitukunda tuzaza kongera tugaruke muri kiriya gihugu, ariko hagati aho tukivuga ibijyanye n'imyigaragambyo reka dusimbukire gato kuri diaspora Centrafrica yateguye imyigaragambyo imbere ambasade y'u Rwanda mu gihugu cy'Ubufaransa. Abanyacentrafrica baba mu gihugu cy'Ubufaransa ngo bateguye imyigaragambyo bavuga ko yamagana u Rwanda na perezida warwo bashinja kwivanga muri politiki ya kiriya gihugu. Imyigaragambyo yateguwe nyuma y'impuruza yatanzwe na societe civile muri kiriya gihugu ivuga ko ngo u Rwanda rwaba rurimo gutegura gutera inkunga y'amafaranga Perezida Faustin Archange Touadera yo kuvugurura itegeko nshinga ry'iki gihugu kugira ngo abone uko yiyamamariza manda ya gatatu. Ariko Faustin Archange Touadera ibyo yarabihakanye yivuye inyuma, avuga ati ibyo ni ibiri gukwirakwizwa n'abanga amahoro ya Centrafrica. Iyi nkunga yatangajwe bwa mbere na radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI yarakaje bikomeye abanyacentrafrica baba mu gihugu cy'Ubufaransa, ari nabyo byatumye bategura imyigaragambyo. Ikinyamakuru Rwanda Tribune cyanditse inkuru kivuga ko amakuru gifite ava mu gihugu cy'Ubufaransa avuga ko abanyacentrafrica muri kiriya gihugu batangiye guhererekanya ubutumwa abuca ku mbuga nkoranyambaga bubasaba kuzahurira kuri ambasade y'u Rwanda mu Bufaransa ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 8, akaba ariho bigaragambiriza. Aya makuru akomeza avuga ko hari bamwe mu barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ngo batangiye gufasha abanyacentrafrica gutegura imyigaragambyo, ndetse ngo nabo bakaba biteguye kuyigaragaramo. Amwibutsa ko perezida wa Centrafrica Faustin Archange Touadera ibi yabihakanye kabisa, avuga ati abo bigaragambya n'ababashuka ni abanzi b'amahoro. Ni amakuru yasohotse mu bitangazamakuru bitandukanye. Rurageretse hagati ya Perezida Ramaphosa n'abamurwanya bamuhaye amasaha 48 yo kuba yeguye. Perezida Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo yatangaje ko adashobora guterwa ubwoba cyangwa se ngo ashyirweho igitutu ana muntu wari wese nyuma y'uko rimwe mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bwe ari muhaye amasaha 48 yo kuba yamaze kwegura. Perezida Ramaphosa w'imyaka 69 y'amavuko arashinjwa ibyaha bya ruswa, gusa anamaze igihe ari ku gitutu gikomeye kubera ibibazo bitandukanye byugarije igihugu cye, birimo ibura rya hato na hato ry'umuriro w'amashanyarazi, ubwiyongere bukomeye bw'ibyaha ndetse n'izamuka ry'igiciro cy'ibikomoka kuri peteroli. Amaze igihe kandi asabwa kwegura nyuma yo kwanga kwitaba polisi ya Afrika y'Epfo ngo asubize iby'amamiliyoni y'amafaranga y'amanyamahanga yibwe mu ifamu ye ya Pala iherereye mu gace ka Lupo. Abandi bavuga ko yibwe ahubwo bakajya kuyatabayo bakayavumburayo. Wakane cyumweru twasoje rero ihuriro ry'abarwanirira ubukungu muri Afrika y'Epfo rizwi nka EFF ryatangaje ko rigiye kwegera amashyaka atandukanye arimo irya ANC bakeguza Perezida Ramaphosa. Julius Malema ni wa mudepite utajya abura
ukunda gusakuza mu nteko ishinga amategeko, agakunda gusakuza iyo perezida w'igihugu ari kuvuga ijambo, ari nawe uyoboye iri huriro, yagize ati rwose ntabwo tugiye gusaba itakarizwa ry'icyizere risanzwe, turahamagarira iyeguza. Cyril Ramaphosa agomba kugenda kuko yangije abaturage ba Afurika y'Epfo, agomba kugenda. Yitwa Julius Marema, abantu benshi baramuzi, akunze kwambara imyenda y'umutuku, arimo gusakuza cyane cyane mu nteko ndetse no mu bindi birori perezida aba arimo. Akenshi bakunze no kumukumira ngo atajyayo kuko asakuza cyane. Mu gihugu cya Nigeria barushimusi baherutse gushimuta abapadiri kabisa, bakabajyana mu mashyamba, barasaba ingwate nyinshi cyane kugira ngo babone uko babarekura. Rero niyo makuru ariho, ni abashimusi abapadiri babiri bo muri Kiliziya Gatolika kuwa gatanu mu majyaruguru ya Nigeria, basabye ingwate nyinshi cyane nk'uko bivugwa n'umukuru w'ishyirahamwe ry'amadini ya gikristo muri Nigeria, Pastor John Joseph Hayab. Abo bapadiri John Mark Chaitunum ndetse na Donatus Cleopas ngo bashimuswe bafatiwe imbunda aho bari bari mu cyaro cya Yadin Garu muri leta ya Kaduna, nyuma yuko bari bagiye kwifatira igikorwa cya Kiliziya, bari bagiye kwitabira ibikorwa bya Kiliziya Gatolika. Umukuru wa polisi muri leta ya Kaduna witwa Ayokuyekini akaba yabwiye BBC ko igikorwa cyo kubatabara kirimo kuba, kandi ko abashinzwe umutekano bari mu nzira yanyuzwemo n'ababashimuse. Gusa uwashimuse abantu ntabwo aramenyekana. Pastor Hayab yavuze ko Kiliziya yabo idashobora kubona ingwate irimo gusabwa kugira ngo aba basasaridoti barekurwe. Bari mu ihuriro ry'amadini byabacanze, bataye amafaranga abantu bari gusaba ntabwo twayabona. Kadusimukira gato mu gihugu cy'Ubugereki, indege yari itwaye intwaro yisekuye ku butaka iraturika kabisa, ibintu birangirika ku rwego rurenze. Ni indege itwara imizigo yakora impanuka mu majyaruguru y'Ubugereki, yari itwaye toni 11 z'intwaro zirimo n'ibisasu bya mine bitegwa mu butaka, yari zijyanye mu gihugu cya Bangladesh nk'uko abategetsi babivuze. Iyi ndege ifite inkomoko mu gihugu cya Ukraine, abantu bamwe bari baketse ko ari ibitwaro wenda Amerika cyangwa abanyaburayi bari bahaye igihugu cya Ukraine, ariko Ubugereki bwihutiye kuvuga ko butajya bwemerera indege zijyanye intwaro mu gihugu cya Ukraine cyangwa se mu Burusiya kuba zakwambukirayo. Gusa abantu batuye mu ntera ya kilometero 2 uvuye aho iyo ndege mu bwoko bwa Antonov 12 yakoreye impanuka, bakaba rero baragira inama yo kuguma mu rugo, bose bagume mu ngo zabo. Iyo ndege rero yari ivuye mu gihugu cya Serbia yerekeza muri Yordania, ubwo yakoraga impanuka mu ijoro ryo kuwa gatandatu hafi y'umujyi wa Kavala, ikica abantu bose 8 bari bayirimo nk'uko byatangajwe. Video rero yatangajwe n'ababibonye igaragaza indege irimo gushya kabisa, ndetse n'ikibatsi cy'umuriro ubwo yakoraga iyo mpanuka. Mu gitondo cyo ku munsi w'ejo, indege ntoya zitarimo abapilote zarakoreshejwe mu kugenzura ibisigazwa by'iyo ndege mu buryo bwo kwigengesera ko hari ibishobora kuba byaturikana abantu. Gusa iyo ndege nyine yaraturitse irashya irakongoka. Ayo ni amakuru yasohotse mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Uyu nguyu yatawe n'umugore kubera kurya ihene n'ibiro 2 by'umuceri ku ifunguro rimwe. Tubwira amakuru y'umugabo mu gihugu cya Tanzania rero urya ibiro 2 by'umuceri n'ihene yose mu ifunguro rimwe. Yatangaje ko umugore we yamutaye kuko ngo arya ibintu byinshi. Umugore akavuga ati ibyo sinazabibona. Yitwa Saidi Musosi, aherutse gutsinda amarushanwa yiswe Tonge Nyama muri Morogoro. Yasize abafana bumiwe nyuma yo kurya amafi 40 mu minota 20 gusa, arayarya kweri. Mu kiganiro cyo kujyana rero ni igitangazamakuru kimwe, Bwana Musosi yavuze ko yagisha inama umuganga, amubwira ko afite igifu kinini cyane kandi ko bitandukanye n'abantu basanzwe, buri gihe agomba kurya ibintu byinshi, agomba kugira ibintu byinshi cyane apakiramo. Ati nari amafi 40 yumye mu minota 20, natangiye kurya amasahani 3 kugeza kuri 4 kugeza ngeze ku rwego rwo hejuru. Nagiye mu bitaro, umuganga ambwira ko igifu cyanjye ari kinini.
umugore ngo yaramusize kuko yararambiwe guteka cyane, ngo yaryaga ibiro 3 by'umuceri n'inkoko 2 zose mu ifunguro rimwe, kandi akabirya buri munsi. Ati ndi umuseribateri gusa nkoresha abakobwa bakiri bato ngo bantekere kuri ubu ngubu, ndi umuseribateri sinshaka undi mugore. Ngango kureka dukomeze nkubwira n'izindi nkuru zagiye zisohoka. Muri Amerika uyu muntu bamufunze bazi ko ari umugore ageze muri gereza atera inda abagore 2. Muri Amerika aravugwa rero umugabo witwa Demi Maina wafungiye muri gereza y'abagore ageze mahita atera inda abagore 2, none yahise yimurirwa mu yindi gereza. Uyu Demi Maina w'imyaka 27 yarafungiye muri gereza ya Edna Mahan Correctional Facility irahitwa New Jersey muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu ngo yari yarihinduye umukobwa, ari nayo mpamvu yatumye afungirwa muri gereza y'abagore nyuma yo gutera inda abagore 2. Nibwo byamenyekanye ko uyu muntu ari umugabo. Demi Maina yimuriye muri gereza rero ya Garden State Youth Correctional, bikavuga ko ifite uburinzi buhambaye. Uyu Demi Maina ntabwo higeze hatangazwa icyafungiwe ndetse n'ijyano yakatiwe. Ni inkuru dusanga ku cyamakuru cyitwa Rubanda.rawa. Uyu rero bakaba rero baramufunze rero nyine bazi ko ari umugore, birangira abantu abateraguye indare batenda kabisa muri gereza. Uburusiya bugiye kubura imirwano ikaze nyuma y'agahenge gato kari katanzwe na Perezida Vladimir Putin. Bagiye kubura imirwano ikomeye cyane mu burasirazuba bwa Ukraine. Nyuma y'iminsi 8 ingabo z'Uburusiya zigabanije umuriri w'intambara muri Ukraine, zongeye guhabwa amabwiriza yo kubura ibitero bikaze. Minisitiri w'ingabo General Sergei Shoigu yasabye ingabo z'Uburusiya ziri ku rugamba kurushaho gukaza ibitero mu gace ko mu majyepfo ashyira uburasirazuba kazwi nka Donbass, gaherereye muri leta ya Donetsk na Luhansk ziyomoye kuri Ukraine. Muri turiya duce twegereye nawe nakubwiraga abamwongereza baherutse kuririmbisha indirimbo yubahiriza Uburusiya, bakamubwira ati biratangaje rero. Uburusiya bwatangaje ko mu mirwano yabaye mu minsi 3 ishize ingabo za Ukraine zatakarije abagera kuri 40 nkuko radio mpuzamahanga y'Abafaransa yabivuze. Minisitiri Shoigu kandi yambitse imidari y'ishimwe abasirikare bakuru 2 bayoboye urugamba mu burasirazuba bwa Ukraine. Perezida Vladimir Putin yari yatanze agahenge nyuma yo kwigarurira imijyi ya Severodonetsk ndetse na Lysychansk mu minsi 8 ishize. Inzego z'ubutasi za Ukraine zikaba zatangaje ko zikurikije ibyo zirimo kubona rero hari gutegurwa intambara ikaze kabisa. Bwana Musosi rero ngo ashobora kurya ibiro 10 by'umuceri n'ihene yose mu ifunguro rimwe. Yatsinze amarushanwa menshi yo kurya, ibi ngo byamushoboje kugura isambu no kubaka inzu. Afite kandi moto 2. Ayo rero Musosi rero akaba ngo afite ibiro 72. Yahakanye bivuga ko yakoresheje ubupfumu kugira ngo atsinde amarushanwa. Ahubwo yemeza ko umugore yamutaye rwose, avuga ati yarantaye sigaye ningiye nyine. Abantu inkuru bakaba bayitanga rero bavuga ati ni igisambo, ni ikirura, ahubwo ni ikiryi. Mukanya no butumwa rero nyuma yabwo tugakomeza. Ina kandi tubaye duhiniye ibijyanye n'ibinyamakuru nkubwira ko ku munsi w'ejo hafashwe ibipimo bwo ni kubijyanye na Covid 2857 basangamo abantu 23 bafite Covid 19 kandi bose bafite ibimenyetso. Ku munsi w'ejo nta winjiye mu bitaro, hanyuma kandi ku munsi w'ejo ntawe cyahitanye, ari nako tubona ko abangaba bafite Covid bose turebye bakomoka mu gihe wa Kigali 13, Karongi 3, Musanze 3, Irusizi ni 2, Nyamasheke ndetse na Rubavu hose umwe. Ni naho duhiniye ibinyamakuru. Batista ari hano tumuha umwanya ngatubwira amakuru ku buryo burambuye rero nyuma y'ini topic, nizera ko itaza kugucika kabisa.